syukur nakaslam jong unongsan hima. Menteri Ketenat Social Welfare ubah polling do hanya kesengi habakren barkinong thok kubur hadin kajing lang bat ke DGP SP ANTF bat Mission Director Dream halor kajing khandrei udrak sa kajella habakren barkinong thok kubur ubah pol ulong bagajing kabami ina kajing kon persya ya udrak kadeha kapor bakyam yaki baki don kamban dachwa na kani kajing di bat ka weiru haban ai counseling yaki bat pen i yakalinti komno banwan phai biang sya ka imlang salang uloong baki jaka sumar kum ka civil hospital kaduna palat na kata kadaw ka sarkar kalarai banbu daga addiction treatment facility kajaka sumar na kabenta kito ki bakirni ha kajing di drugs ha sauli bante yakane ka ATF ka sarkar kalamang pisa kumba saupho hadut san pholak ulai thu bahaga ne ka jaka kindon ki psychiatrist kiban ai jing sumar ya kini kinong di drugs bat ka sarkar kan thum kumba sangot ki psychiatrist ha ka ne ka jaka sumar ha sauli shu ula pen pau ha bay dei bat ki wei ki jing don kam la IT ha mission director ban pet ya ki jing don kam baro bat ha kini ki arsngi kin select ban pet ya ka ka badon kam bat kin sapha shaka sarkar Medan sudah chairman dan kai dei bat ka jing kendrai jom ke jing drugs bat ki senjam ki ba ke sarkar ke shim tingi ai budi ni kene ke kam na we ke jing lang chiko pat bat ki la lu shibun ki so ki tangible results ki mi na kene ke jing pasang jumi dia ha ke jing keduk menta sini rumlang ya home department ha ke jing dan lang DGP bat USP jong ke ANTF bat kunjuk jong ke health department te kawai na ki jing ki ba mi ha ka ba yakun ni ka ne ka manage jong ki drugs kalong ba ki babun na ki addicts ki ba ni kem ki ba ki police ki round up ki don kam ya ka detoxification ke babat ba ni pen kut ya ki na ka tu ga drugs ki ba ki la di bat ke baar ke counseling na ke benta ba dan lo kejing tu kejing peniliti ki kenapa kita balik hajian sekian masalah di hadin jom kene ke jing du benda resmi ni rasmutu ba kini ki facilities 2 kilometer civil hospital ki duna palat di nak terdau ni larai ba ni nya cakman ban set up ya kene ke ATF ke center ke ba kanlong bangin addiction treatment facility but ia kan ye la menjur mentan ba ngin le sauli ha ke jaga ke bala dan lupa bat ke sarkar celah bat ke bala dan lupa ru ke structure ke jingtai digidot kam ki wegi pat der ki jing don kam ki lapan i mentan ba ada scene ke first phase ke don kam kumba san phone ro pula ye kata ni la ya menjur punya cermat de hakani ke center kin don ru ki psychiatrist bala train ki bana ai suman pan detox ki kini kin don menda sangot ki orang syupas ya ki ba mintum hakate ka ATF di nalor kata ki we pada ki support staff ni la IT ha kenika kenuhun mentan pokok jing lam jong mission director Pak FG kasi bakin work out je ki jing dan kam but hadin kata CTO sposin kundu kin sa submit ya ke jing dan kam jongki te kini ki officials kin let page daladi ya kenika center apo ars ni ban semutu ya ki ba la don nang dai bagi ibaran duna kumba ni semutu ke pasti kalau kumba rokok de ni selang suara kata dengan betray kat kum ki ba long kerki ki kan long serious but ki dawai desin dulu ni penbian but kini ki dawai desin ni la bu katong ni kalau baik bakal kecil